Muhaye ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Iyi ni online business nk'uko mumaze kubimenyera. Ndakwibutsa yuko ubushize nabakoreye video yo muri Gmail Farmer. Iyi ngiyi nayikoze mbereka uburyo ushobora gukuramo amafaranga, ndetse uyu munsi nifuje kubereka amafaranga twakoreyemo uburyo tugiye kuyabikuza, kugira ngo nawe ubone ko ibyo tuba tuvuga tuba turi seriye kandi ari ibintu bikunda byoroshye cyane. Ni ukuvuga ngo aka kanya ubu tuvugana balance yacu dufiteho amadolari agera kuri 0.32. Aya ngaya yose twemerewe kuba twayabikuza. Kugira ngo niwitegereza hano, hari uburyo bwo kuba wakoresha ino Gmail Farmer. Hari uburyo bwo kwiyandikisha, hakabamo account biba byakuruwemo, hakabamo gutumira, hakabamo balance, hakabamo setting ndetse na help. Ubu ni uburyo bwose kandi bukora neza cyane. Twebwe rero si cyo tugendereye uyu munsi, tuje kwikuza amafaranga twakuye muri video. Ngira ngo narabiberetse, ndakwibutsa gukora subscribe, ugafungura n'inzogera kuri iyi YouTube channel kugira ngo tuzabicikwa n'andi mavideo tugenda tugarukaho uko bukeye nuko bwije. Ndakwibutsa yuko kandi ikindi muri iyi minsi tubafitiye video ziri gutanga amafaranga menshi atari makeya. Niba nawe uri tayari gukora amafaranga, ube hafi iyi YouTube channel. Ikindi ukorera like ndetse na comment kugira ngo ino video ibashe kugera kure hatandukanye. Ngira ngo video yo kwiyandikisha muyirebe muri description, muri message cyangwa muri comment irapininzemo, murayisangamo, ubundi mwiyandikishe mubashe gukora amafaranga, mubashe kuba mwayabikuza. Turaza rero iyo tugiye kubikuza tugakanda ahangaha ahanditse balance. Reka tubanze turebe balance yanjye dufiteho uko imeze. Kanda kuri balance, ngira ngo bahita bakwereka amadolari umaze kugezaho ayo ariyo. Mbere yari muri hold ya minsi 2 itarashira nababwiraga, ariko iminsi 2 ishize ahita kuri balance ukayabikuza. Ubwo rero reka tuyabikuze. Ugiye kubikuza uraza ugakanda, urabona hano hameze gutya. Bimaze kubona hameze gutya rero, ukaza ugakanda hano kuri balance, barayikwereka, marakwereka bahita bakwereka aho kubikuza. Balance ngiyi turakandaho gutya, bahita baduha payout yo kubikuza. Dore ngiyi hano, uraza ukanda kuri payout. Umwibutse ko kubikuza biroroshye cyane, ni kuri muri coin zitandukanye. Nazo ukanda hano kuri payout, muri ukanda kuri payout bakwereka uburyo bwo kubikuzamo my friend. Urebemo hano uburyo uhitemo. Ushobora guhitamo iyi crypto bot. Iyi ngiyi minimum yo kubikuza ni $1.03. Hano kuri adv cash naho ni 0.15. Niyo uba wemerewe kubikuza minimum. Ahangaha barakubwira kuri Tether, barakubwira yuko minimum ari 0.009. Hano ukamanuka muri TRX zose, ngira ngo urazibona, Litecoin, ukaza kuri Bitcoin, ukaza kuri Dash, ndetse siho honyine kuko n'aha hasi hari izindi. Ngira ngo urabona ko hari Doge, akaba na RIP ya XRP. Ubwo rero izi zose ni coin umuntu aba yemerewe kuba yabikuzamo bigakunda. Reka twe rero tubikurize muri Tether, niyo yoroshye kandi yo muri BNB. Muri BNB BIP20. Reka dukoreshe iyi Tether, iyi ngiyi ubona aha ngaha. Iyi niyo tugiye gukoresha, nawe waza ugakoresha imwe muri izi zose ziri aha ngaha. Okay, impamvu tuyikunda ni uko ari USDT. Ni USDT kandi iroroshye, amafaranga yayo ntabwo akunda kumanuka cyane. Ubwo rero uraza ugakanda ahangaha gutya. Iyo ukanze ahangaha bakubaza address, uraza ugakanda hano kuri ugiye kubikurizamo. Wamara gukandaho gutya bahita bakubwira gushyira address. Ni ukuvuga ngo bahita bakwadaringa kujya muri Binance, ukagenda agafata address. Barakubwira ngo ni Tether, address ni BIP20, ndetse bakaguha urugero ko address zimeze nk'iyi mibare uko imeze gutya. Bakavuga ko commission bakataho 0.0027. Ni uduce duke cyane, commission duke cyane. Ubwo rero tugiye kujya muri Binance, tugende dufateyo address ya Tether. Okay, BIP20. Ubwo tureza twinjire muri Binance gutya. Okay, Binance. Niturangiza kwinjira muri Binance dufateyo Tether.
Okay, reka gato dutegereze Binance ifunguke. Muri Binance nyira ko mufata aderesi mumaje kubimenyera. Mumaje kumenyera uburyo umuntu afata aderesi, uhita uza hano handitse add fund, ugakanda hano kuri add fund gutya, wamara ukanda kuri add fund bagahita bakujyana mu makirito agiye atandukanye. Uhita uza hano handitse on chain deposit hano hasi, murabimenyereye kubikoresha, abantu mumenyereye kubikuza amafaranga hano. Ugahita uza hano hejuru Tether, ngira ngo n'ahangaha irahari, ngi ahangaha ni uko bimeze, ariko icyiza uza hano muri search wiyandikire Tether. Numara kwandika Tether gutya urabona ko irahita izamuka. Uraza wowe uhitemo aderesi ya BIP20, uraza ukandeho gutya uhite haza aderesi zitandukanye. Iyacu dukeneye ni iya mbere ya Smartchain BIP20, iyi ngiyi niyo dukeneye gufata. Uraza rero ugaklikamo hano, wamara guklikamo ahangaha aderesi ngiyi, ngira ngo urabona ko hano batweretse ko ari Tether, ikirangantego cyayo kiragaragara, bakatubwira ko ari Smartchain BIP20 aderesi, ndetse n'iyi ngiyi ngira ngo urimo urayibona. Uraza rero kandi kuri iyi aderesi, uraza ukore copy kuri iyi aderesi gutya, uraza ukore copy. Numara gukora copy urahita usubira inyuma, usubire muri ya Gmail farm yacu hano, noneho uze ukandemo gutya ushyiremo ya aderesi. Numara kuyishyiramo urahita ukanda hano handitse send, kuri send ngira ngo urahabona. Numara gukanda send bahita bakwereka yuko hano barakubwira ngo the payout request has been successful created and will be processed within 1 hour. Barakubwira yuko byagenze neza, byawe created, byatunganye, kubikuza byatunganye, kuvuga ngo bishobora gufata nibura igihe cy'isaha. Reka dutegerezeho umwanya mutoya rero, isaha igere, noneho ya mafaranga yacu tubone message ya Binance tubwira yuko amafaranga abashije kuba yaza kuri akaunti yacu. Okay, reka dutegereze gato cyane. Nyuma y'umwanya utari muke cyane, yego si cyane, ntabwo bikabije cyane, ariko message ya Binance ngira ngo muri kuzibona hano, notification hano hejuru zemeza yuko twabashije kwakira amadolari yacu, $1.29, kuko muribuka ko twari dufite $1.30, ariko bakaseho fees cyangwa se ayo kuyabikuza. Ngira ngo murabona ko andi amaje kubasha kuba yatugeraho. Reka dukande kuri izi message za Binance, kuri izi email baduhaye, murebe uburyo baba batubwiye yuko amafaranga yacu yatugezeho. Guys, ni ibintu biba byoroshye cyane, wowe icyo usabwa ni ugukora kandi ushyizeho umwete kandi ukurikiza amategeko n'amabwiriza. Ngira ngo niba utegereza hano urabona ko Binance yaduhaye email tubwira yuko tubashije kugira amafaranga adupostingwa kuri akaunti yacu byakunze. Ngira ngo hano urabona ko batweretse ko ari $1.29. Ni ibintu byoroshye cyane. Reka twongere kandi twinjire muri Binance account yacu turebe uko bimeze. Turaza rero tukande kuri iyi message ya Binance none yaduhaye twereka yuko hari ibikorwa byabashije gukorerwa kuri akaunti yacu. Wow, ngira ngo murabona ko $1.29 amafaranga amaje kuhagera. Ni ibintu byoroshye cyane. Ngenda mbikuza amadolari menshi, aya namba narabikuje, yose n'ayaba yaragiye abikuzwa. Ngira ngo ni ibintu biba byoroshye kandi bishoboka. Ubwo rero uhita uza ugacekinga kuri akaunti yawe, uraza ugasubira inyuma ho gatoya ukareba yuko amafaranga yawe yabashije kuba yakwiyongera. Reka dukande hano turebe ni message icyo itubwira. N'ubundi itubwira yuko hano twakoze habayemo transaction, ngira ngo murabibona ko yabayemo.
uraza ugakandaho n'ubundi ukara transaction yawe icyo iri kukubwira, n'ubundi ni bya yindi iri kuba ko habashije kuba haza amafaranga angana gutya. Okay. Kugira ngo murabona ko biri muri processing, biracyari gukorwa ariko amafaranga tayari yageze kuri akawunti yacu. Dusubiye inyuma ho gatoya rero tukareba kuri akawunti yacu, uramanuka hano hasi handitse asset, aha hasi gutya, ahangaha reka makwereke neza. Uraza gutya kuri asset ugakandaho, umara gukanda kuri asset ugahita uza hano handitse crypto. Okay, crypto gutya, warangiza ukaza ukareba ahangaha crypto yacu yamajije kuba yahagera, USDT zacu zamajije kuba zahagera. Ngira ngo na balance yacu hano hejuru murabona ko yabashije kuba yakwiyongera. Ni ibintu byoroshye kandi bikorwa vuba guys. Aha ni amafaranga atari makeya, nawe kuyakorera biba byoroshye cyane. Mwabonye ko muri la video wabikoze mu mwanya muto cyane. Wowe rero ushaka kwiyandikisha, urebe munsi y'iyi video harimo indi video yayibanjirije, urebe ukuntu biyandikisha, nawe wiyandikishe ubashe gukorera amafaranga ndetse uyabikuze akugereho neza ku gihe. Guys, reka rero tuzasubire mu zindi video zacu z'ubutaha. Ciao, cyangwa se reka mwereke uburyo uri buze kurebamo video. Uraza winjire muri YouTube, umara kwinjira muri YouTube uze urebe mu mavideo yacu twakoze, uze winjireyo gutya. Umara kwinjirayo uraza urasanga amavideo atondetse, uraza kandi hano handitse video, nawe urasanga handitse video, uze ukandeho uraza usange video ari iyi ngiyi. Video ni iyi ngiyi duherutse kuba twabasha kubakoreraho review y'ukuntu ushobora kuba wakiyandikisha muri iyi application ya Gmail Farmer, noneho nawe ukabasha gukorera amafaranga. Ubundi urebe muri description urasangamo link, no muri comment urasangamo link ipininze, ubundi ukandeho ibintu bigende neza cyane wiyandikishe. Guys, rero reka tuzasubire mu zindi video zacu, turabakunda cyane.